Hello guys, welcome back into my new video. Baru aja buat new eri, ba menini klaim yobu video ri kamto ne babale ba kam long ri ka network Jio kaja. Ba pelati pem ka artel ngan betu du menohi ka artel kam long ri ban upload video ban ne kan no kam long ri. Taman penya ru kam long bahari, balik lagi ru kam long ri ka artel. Henry mentap pada kelawan ka Jio te kalau imha, madu menohi ko ban bu video Henry ngam yo bu ri bet kata hukum no bandalu de po free fire dan server mo sabu ngala sai season deru ya kator aklam yo bu ri te subha map prolong bat mentar on batai fish pang ki event ni kandit ki bang kesawan hapo ka game don ka bayo free la sai bat ka M1 edit hot ki shotgun mo shotgun prolog kin sawan haune u banai yang sampai banga sampai tengah sibit mo halas mo ki shotgun artillery kin sawan haune u banai ne hau next jung dakut u banai pin sampai sibit insa internet bah kita ki shotgun sawan bat don ni ki event ro kandit mo sawan hapo ka game ngan batai sibit banatang ya page hapo ka loki layer hot kita ke baonga ke lawan ni kan ka gold royal holy royal hot kan lawan page ya kato ka M kato ka AWM mo kato ka M82B oi kato M82B te perlok himyo free shoot kato la ada bula ha event skiwe na banta kato ka M82B lapan wano da ko ne u kan ka sky mo na kan ne une unar building pelaban i apan wano da une kato ka M82B pada kato himyo free shoot rin mar balai ka don ka double rate of fair te plastic i dalawan da don ka double rate of fair bon geo free ring ki gon kata kada kapan wano da kan ka sky te nanta pada ya kan ka Royal Thompson re kan ngadap ong hi kan ro mas ona poga game henry nga flop no pada nga klem bu video re ong bansawan hi kato kasengi ngam bu video re te was new eri pelog mat mentar ngane patay na spo event mat mentar new eri ngam shim ri ko menyong pi namar banaswan video naswan kanet work mata mata hi jong kajio te la sai ka sa shim ko menyong pi pelog mo la sai nga sa shim ka menyong pi bat ya ka Free Fire adan sarwar kumno bandalut dengan sa pa shot pi kumno ban pinle mo la sai nga sa bu kumno bandalut apo Free Fire adan sarwar mo perlu mo tayam tanya lepen ya sepoki event dan mila saya poka game te chalo te kaba fast event jengi kadai pang la sai ka khandai tarik ni mana yo poka game te pelawan page menta bat page jai kena skip ri kena ba penitenan ngan peni pi menta ka khandai tarik ni mana yo la sai poka game bat itanan hi ke la sai rumah badai ka ba yo free ba fin su yo free kadai kanai a lot of your profile yang to deal damage to win te kamu kasdang kat khandai tarik kan kod up tarik jong u ne u banai mat si atho ang to page ba kanai sidi ban lei penyap ki prolog penyap damage tas ayo keneki free reward dengan sapen ia hero macam pen igam dan kador internet dengan sapen ia ki long komno keneki reward kuma pen ne penyap free la sai kuma pen ingang ne penyap kinehi la sai papin should deal damage ya ki enemy tang tapin sayo pe ila sai penyap damage kano pen sayo in free kenei papen ingang dengan pen ia menta yang penting lepet keneki free event But ini hila saya punya free barang kong pilapan ini ubat ulang komne pilapan page ne te don ini mission dan airi pro mo henry balayo free te tapi tenat saya komen ne ubat ulang komno ba ayo free la sahi pendap mission pin sayo free ne ubat te tarangai terapi internet ne ubat nata pada kaneka after internet di kandet nama ba long dul jung ka bru mo nata pada pinyo ya kaneka pi nanti jong ka kret kabalai pilapan page kaneka pi nanti jong ka kret ka badan kabok arab sau kabok la sayo la sevio permanen nanta pada basau pada kaneka kat jong kaneka loki loyar kator mi ibangai air ngaro ngabon kita ta pangam itana air nanta pada ngeli penya sahaka next event jongi te kabar event jongi pada pelapan page menta ngapit inga vida kador pangka neka kalendar te kaneka kalendar te kajinyo nga yung auto de karakter bersami apoka game but uto ka dragon pada ni dragon ngasunyo kajinyo junga ang panwan ha apoka game kumba mi miswa ba pila banyak i bahir u dragon na sun baneng mo ko pio i miswa apoka new baswa nak sedang ka nangkong ka free fire hi kapta ba pila banyak i baun here u dragon na sun baneng uto karakter pada ude ban shu ude ban new karakter ban mi la sai mom de ude new karakter ban mi la sai apoka game ke kata kajinyo junga ya kato dragon ro balong kom to ngajinyo junga balong kom tahi ong bala sai ban wan biang apoka game kumba pen i mo miswa ka free fire all free fire bahir ka u dragon bahir u dragon na sun bedeng dan mentaro ka jing yolex jonga ong bang uan biang kom ju to dragon kom pen ihang to to bandal de ong ban sa ami de u karakter mo tu bandal kom pen ingamane u de u karakteri dan ta bare ka next event jongi ne batai speech pangka basawan hapo ka game kataru ka de ka ba event ka ba kamen ba yang pi barokot ma bun ba bala up le up ya kaneka screenshot gon ikini screenshot gon sa APC bit na bun ba ke ong wala no wan ki screenshot gon tela sahi kam bentang layo kana diri la sai mentap pada nglayo ba lano kenwan keneki screenshot gon hapo ka game dengan sapen EP benta
bat ka jingyo jonga kan ero wanda confirm hi basa yo basa an ne hapo ka Free Fire India jongi ba philaban page dei nei arteleki skin shotgun basa an hapo ka game la shai om deri la shai sorry om deri la shai henry la damuan re unu brai de kamut unu brai di bali am damuan re unu de kamut next untuk brai wanda confirm ka tarung sawan keneka arteleki skin shotgun hapo ka loki loyar philaban page yang nemo hane ka loki loyar bakat kawi ka shotgun ka don double rate of fire kali bang du kata syajerong kan siapo ka kan dapo ka bebyang hende ka bakalan jutam de ka syajerong hi bare kataru wanda confirm basa wana po game kineki arteleki shotgun te dawan kineki arteleki shotgun mana-mana ko aban spin sa comment ngan page nyamo bare kataru wanda confirm bangun sa wana po ka Free Fire India jongi kaneka kini arteleki shotgun sashi abet on ayo tarik nga dengan sabu video biang epi pralong mo lada kanan don network dengan bu we jendai mentak kale tilia per network takadau was new iri tengah ni try pila komen ni kan tem dan kam syure try ya ka shotgun bani komen nomor kini bro bakin sa wana po game tu si abet hi on lawa yo tarik nga sa patai pila no kinwan kineki shotgun arteli mo perlok lok tem mentak ngi nya syaka next masa 4 Balkom juru hi mentara ko ba nga katunay update kalong kom juru hi prolog kan manoj one confirm kataro ispang kaning ka tu na update prolog rai pita na dus ko ba panya comment prolog ni event ko mapen ingang ne rai pita nan sebab di komen bat kita barang ko personal ngarus banya subscribe bat kita belarim sebab banya like sis ba kalat depan poi ben nanta bat ngi batan ispang ka tu na update bala saya ka kena tarik mana yu pa pila ban page de kan hi la saya ka kena tarik ba ada batai ngaman bentang aspen ini tangga post bat no du mana ada batai kato Wanata pada ka next jongi ke dei pangki iwo bonanza ho prol kane unwana sahi poka game ka jingi oyonga kata ada klamar sai kane kana iwo bonanza kamu lasis ngi kelawan kane mo mereka ka iwo bonanza kalong komno pilatip itu sini kelawan ni poka game ma pilaban upgrade ya ki iwo gon kenang ba pila kami otat ngong kami otat ala sai lawan kana ka iwo bonanza kita gi badan iwo gon ada lami kane ka iwo bonanza de kamut kami otat ban upgrade kene ki skin iwo gon ke ba pidan poka game te kemne hi mentaki tunai update arteli basa ona sai poka game ada pita na sebabnya like ting saya dapat sahakan next video lah saya kublai